हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भेंडी खार दिया बनाबले लाइसो। यार कारण मैं अलग खार लैसो, कला खार लैसो। ये मैं केराहीत दी दिम, पानी अलग दी दिम। खार मैं गुटिखिनि दी दिसो, जला दुटा दी दिसो। जला दुटा मैं फाली लैसो, एनेके माजत फाली लैसो। आदाखिनि दी दिसो। मैं या निमख दी दिसो। निमखिनि मैं भेंडी जिखिनि आछे सिमान हे अनुयायी दी दिसो। এতিয়া मैं भेंडी केटा बहाई दिम। अकमान नारि दिसो। या मैं भेंडी केटा बहाई दिसो। एनेके लৰাই दिसो। गैस मैं बढ़ाई दिसो। এতিয়া मैं ढाकनिखन दी दिम। या भेंडीखिनि लाहे लाहे हबले धरिছে। पानीটো शुकाब धरिছে। যেতিয়া पानीটো एकदम शुकाই যাব তেতিয়া मैं गैसটো अफ কৰি দিম। আৰু भेंडी खार दिওঁতে बेसिके लारि থাকিব नालागे, मात्र एबारमान लारि দিয়ে ढाकन দি দিব লাগে। আৰু গেছটো মই কমাই দিছো। बेसिके लारि থাকিলে ভাঙি যায়। মই অকমান গেছটো এতিয়া বঢ়াই দিছো। আকৌ এয়া মোৰ খাৰ দিয়া भेंडीखिनि হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া মোৰ খাৰ দিয়া भेंडीকেইটা ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া ধুনীয়া এটা এটা হৈ গৈছে। মই যদি লাৰি থাকিলো হয় তেতিয়াহ'লে ভাঙি গ'ল হয়। আৰু মই মাত্ৰ এবাৰ এৰি দিছিলোঁ, তেনে ধুনীয়া এটা এটা হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।